Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hi bat iru babun sien jukran persa ya ka parti halor ka jingbam tikana ban yo tiket nanongkran nganong dak on nan ka comment nang kabade ba bindu onde ki meeting ki baradep ki babun ki meeting iju don ka aka bagi discuss ni kran ni ki candidate ko paper nang ki consultancy ko paper iju don ka ba iju yemenjo aka jinya chi don ni ganti chi election ni iba ka dibi ka don lang ska bi gidon ki chicken ho ki no bom sap bu fer kumno ki dibi kan sai fu matro as pa ba kin chiet ki dibi ha ka ni election ni natrai lada pi phai be no kisne mar jakat pra ka kunna no wasdang ni ka MDA mo ni dan po sarkar ni dan lang teman ka por man ba ki mi kinu ki allegation ni ki jintum no ka sarkar aka bari bat kita ki corruption ni kita kai ka bangila ni ka parti ni ju ai jumot be ka sarkar ba ka de bandang ki inquiry aka bari bat kita ki allegation kita namangim la besukong ba laong manore manogo om kan ni kari corruption ngan ong hanap sko be kum kinong ilam lidang ginapan act maturely ni ban le ya kar kampung kin